Twongeye kubaha ikaze inshuti ba Kivu Media TV, G9 Mind TV, aho muherereye impande enye z'isi zose, abari bwotamasimbi ya Amerika, Australia, Asia ndetse na Oceania. Tubahaye mwiriwe, bamwe na bamwe ngira ngo ni mwaramutse. Ibiyaga bigari East Africa Community, Rwanda, Uganda, Kenya, Nairobi ndetse na DRC n'u Burundi, tubahaye mwiriwe kandi abaryamye mugire ibitotsi byiza. Kuko mubibona rero kuri screen ndi kumwe na Bwana Mayuru, umuyobozi ndetse n'umusesenguzi wacu w'ikinyamakuru Kivu Media TV. Turakwakiriye Bwana Mayuru. Murakoze cyane. Meze neza? Birenze. Kuko rero bisanzwe ingingo z'ingenzi z'amakuru ni nkeya nk'uko bisanzwe. Turavuga tuvunagura kubw'amasaha, turibanda ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, tuze gukomereza hakurya mu bindi bihugu za Iran. Nibiba ngombwa twahanyarukira. Hanyuma rero tuze gusozeza hano iwacu i Rwanda. Hano i Kigali ngo hari amakuru ashyushye. Business zimeze neza. Oya ko bararyana. Kiboko ko kiravuga. Yego. Mesdames et messieurs, mababa na mabibi, rero nk'uko bisanzwe kubashishikariza gukora subscribe, comment ndetse musharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kuri benshi. Bwana Mayuru, turakwakiriye rero. Ngo wawe nawe ndakwakiriye. Kuko twabivuze, iwacu bimeze gute? Imisozi miremire y'umurenge, Kivu y'Amajyepfo, minsi mike ubwo duherutse kubura umuntu, umusirikare mukuru. Gira icyo tubwira. Murakoze cyane. Mu misozi miremire y'abariho duhera twagiye dukurikirana Twitter uyu munsi ku itariki 20 ngira ngo turi n'eshanu na zitanu, Twitter za Fande Colonel Fidel Rugabo barimo gutera courage abasirikari kandi barimo kunenga ibikorwa bya leta ya Kongo, kandi barimo kuvuga ko ingabo za leta ya Kongo zatsinzwe kubera ko bamaze iminsi mu bitero bikomeye cyane. Ngejo ku itariki 24 byari byakomeye. Uyu munsi ntabwo barwanye cyane, ariko ngejo ku itariki 24 ni Imana. Byari bikomeye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hagaragaye imbaraga z'Imana n'izatwirwaneho, arongera hagaragara izindi message z'ihumure. Ndabivuga muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo waduye yarakubise, iragenda iramanuka mu Karindi, indi iragenda ituruka niba ari za Bidego, iraza neza irambuka hafi Irundo. N'izindi zaturutse mu bindi bice. Urumva ko isi yari yashize ejo. Yari yashize, isi yari yashize. Ariko sinzi, Imana iri mu gutabara ikigoroba ngo waje kuba neza niba ari ya saa 9 nibwo Yesu yacikanye. Nibwo yavuze ngo birarangiye. Ya saa 9 neza gutya ngo ba ku isaha ya 9, maze abana n'amadu barabahindukirana. Zire biravyunguti, maze barabikubita. Uzi ishoreye inka z'intuza z'impogazi zihaze neza, waje kuzishora nko mu masaha 7, akazuba kabaye, zazishabiri, maze barabashabiza. Naho aduyi, amakuru dufite nuko aduyi wejo yarashorewe n'abanyamurenge, tutaramenya amazina, turimo kubahiga. Ubwo n'abanyamurenge bo mu Kagara, tituri kumenya niba ari abasirikari, niba ari abahoze ari abasirikari, niba ari abasivile. Ariko igihe ari cyo nuko bari bashorewe n'abanyamurenge, nibo baberetse inzira. Muri uko kwa aduyi kugera za Rundu, suko baje barwana bageza twirwaneho Irundu. Oya, ahubwo baciye inzira za Kinyokanyoka, za Panyapanya, twirwaneho ngo ije kugira gutya, isanga neza abagabo ko barasatira hafi Irundu. Mu yandi magambo bivuze ngo nubwo batirukanwe ngo bagereho, banyujijwe mu nzira z'ubusamo batari bazi. Banyujijwe mu nzira z'ubusamo z'abanyamurenge bazi hariya. Niyo makuru dufite. Bagambanye. Bama baca, sinzi hariya simpazi cyane Irundu cyane,
ariko nyine proje se wenda uva za Bidegu uzi Rundu cyangwa uva za Karindi uzi Rundu, ubundi iyo niyo mihanda ituranye ituranye. Hari ahantu ngo baciye hagati mu micamo, sinzi niba ari umucamo w'uruheruzi bazamukanye, bama baza mu makobe munsi mu micamo y'imisozi ihurira, bari bamenyereye ko baza bagakonkoboka imisozi bakababona, ariko bama kubitinda hasi, bama baca mu micamo. Ubwo abo ngabo ni Abatanzania, ni Special Forces z'Abarundi n'iz'Abakongomani, Interahamwe, Abazalendo n'Abamayimayi, ubwo n'Abanyangora bahuruse. Urumva ivyo bihugu byose byabirwana na twirwaneho mu Minembwe gusa, ngo barashaka Minembwe gusa kuja kwica abaturage. Sinzi ukuntu twirwaneho yagize gutya ibona ibizunguti vyahurutse, none turashize. Ibi bizunguti biciye hari agasozi bashakaga kuzamukiraho ndakibagiwe, ni umusozi muremure utari Runundu. Hari undi musozi bashakaga kuzamuka muremure, uwo musozi ugezeho mo hejuru, ni kuvuga ngo ushobora kurasa Minembwe yose apare ya Runundu na Gitavi. Ako gasozi nako ni agasozi karekare, sinzi izina ryako ngo niba ari gaki, gafite izina rimeze ukuntu, wenda ndaza kuryibuka mu kiganiro. Barangije ngo bagire gutya, babona bose niyo target bafite bashaka kujya kurira agasozi. Buriya mu buryo bwa strategy y'intambara, iyo uwanya gutanza imisozi mu gitopo aba yakurangije, ni kukurasa mu mutwe yaraza. Twirwanaho nta kindi kintu bakoze, bafashe icyo bita Special Force yabo, iriruka, abana batojwe kwiruka mu mashyamba no mu mahwa no mu nzuzi no mu bibaya, bariruka. Kandi sintekereza ko bari barenze 8 cyangwa 12. Babandi bavuga ati abandi baraza basanga, ariko mwebwe mwirukwanke muhagikishe ko mutanze Umurundi muri kariya gatopo, kubera ko Umurundi n'Umutanzania iyo batanga twirwaneho muri ako gatopo ngo byari kuba ari ibindi, abaturage bari kuba bashize. Maze abana barirukwanka, ni ukuvuga ngo baza bazamuka agasozi, abandi bakazamuka, bose bakarasaniraho, ariko kubw'amahirwe twirwaneho ikabatangamo hejuru, yashinga imbunda maze gukubitira umusenzi. Nico ndico cyatabaye, ico ni kimwe mu byatabaye, ni ukubatanga muri iyo topo. Ni ukuvuga ngo bagere muri iyo topo, babarasa mu vyerekezo bitandukanye bari baturutsemo, yego, n'ibindi vyerekezo bari baturutsemo babibarasamo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, amakuru mfite ni uko ejo apremidi umwanzi neza amaze kugota gutya Minembwe, nta kantu wagiye ubona bagotesheje Minembwe gutya amashusho y'abamarayika. Buriya kari akantu gafite icyo gasobanuye, ni ukuvuga Minembwe ejo kuba yarapfutse umunsi w'ejo w'iriya tariki, nta kindi gihe koko mureka amaraso ya Yesu arayigose. Bwana Mayiro, ko wabaye umurokore cyane. Ntabwo ari umurokore, ko ndavuga ibyabaye. Ejo bagize gutya nimugoroba hagwa imvura bitarigeze kubaho kuva igihe cy'abande se, ni bande babanje hariya, iyo mvura ntiyigeze ayibona. Nta mvura yigeze abona imeze gutya ngo amare hagwa imvura, ku buryo n'abaturage baturiye Minembwe bibajije iyi mvura ni bwoko ki. Maze abana bahariya yamibudikamo igihu, ya madrone yabo rero ntabone target, igihe ucama kibudika amadrone nayo yamahuma. Noneho ibiri ahangaha ibi byo ni ibiki, isi ryashamba ahubwo byo mu nzitane ribamo amajwi y'iki n'ibiki byose ibitaba ku isi. Neza ikirere cyama gifungwa n'igihu n'imvura. Maze abana b'amadu bati reka ahangaha rero niyo tugiye kugukubitira ubugabo. Maze bagukubitira ubugabo, bama bukonkobora neza, bama bwinjiza muri za bicumbi, babusubiza muri bicumbi neza barabarenza. N'urwo rugamba rwabaye ejo, uru rwose wabona abantu biriwe bapostinga bashushanya iki Minembwe kwigoswe n'iki n'ikiragoswe, igoswe n'abamarayika n'amadu umugambi w'Imana. Nuko urugamba rw'ejo rero rwagenze. Ikindi kintu cyabaye rero, nari mvuze ko harimo ibintu bitatu: ubutabazi bwatwirwaneho, n'icyo kintu cy'igihu cyabaye, niyo strategy twirwaneho yakoresheje yo gutanguranwa
n'abazalendo na special forces z'abahibu n'abatanzania n'abanyangora bahubutse muri kariya gatopo. Ikindi kintu message ihari ni message nziza, cyangwa byakunda bya bindi by'imitaka yo gufunga imyumvuri yo gufunga niki hari ukuntu dufite amakuru ko akanyoni kama kagira gutya iminota 5 diri yari irangiye, inyoni yari ivuye mu cari cyayo itembere inyoni yamigira gutya neza tutazi ivuye na hari iminota 5 imitaka iki udushimbo uduhongohongo imishishiri amacoco namba kwisha iminiti 5 apana myinshi yego akanyoni kama gasubira mwishamba. Bwana Mayuru ntibyari bisanzwe kumva ingabo za Angola muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba muri Kivu y'Amajyepfo cyane ko yasaga naho iri mu mpande zose ari we muhuza byaje kugenda gute ngo ihinyuza ari amasezerano yose yirutse inyuma? Angola ubundi jewe nta nubwo nigeze nyemera buriya ibihugu ari igihe abantu baza bashwana bakagira n'inzika ariko buriya n'ibihugu bigira n'inzika ihora. Angola ntabwo yo kwibagirwa ko u Rwanda rwigeze kuyikubita Kinshasa muri Kongo muri 1996. Iyo nzigo kuriya ntabwo yoshira. Utese uzanyemo u Rwanda gute? Iyi ntambara Angola yinjiyemo kuri igiye kuba intambara y'akarere kandi nta kindi kibazanye uretse AFCM 21 niki ubundi Burundi na Kongo nizo za Angola na za South Africa na Tanzania uretse kuba AFCM 21 na twirwaneho ari ibintu ibo baza bafata nk'ibintu by'ibiveju byaje vyama bibitambika nabo bataza aho bavuye urumva ubundi target yabo buri kwari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni iki target buri jewe niko mbibona kuko uvutse wese kuri ntahuze uvuga Makenga ntahuze uvuga Sematama ntahuze uvuga Betra Bisimwana nanga uvuze wese ukoreye wese n'uwitsamuye muri intambara yo muri Kongo azavuga u Rwanda taco twemeza rero biranagaragara cyane bigaragara buri wese niba Tanzania yaraje naki byanga byakunda target mu Rwanda. Jewe niko mbibona Angola rero kuba yinjiyemo ni intambara y'akarere takubireba hafi. General Makanika yaravuze ngo titukaza ngo tuza tureba kure tukatureba nk'inyoni nk'inkoko tuza tureba kure nirebera bino vyangora hariya vyiwacu vyo minembwe abantu bashize bamaze abantu titubivuga ngo hariya kaho ari hafi cyangwa se abantu batashize cyangwa ikibazo coroshe kiraremereye cyane ku rwego rwa nyuma ariko kandi nyuma ya hariya wo kwibaza ngo Angola izajahe nyuma yo kumara aba AFCM 21 muri Nord Angola izakurikiza he kirajahe nyuma yo kumara twigwaneho muri Sud ese Angola uko ngukizamwe n'ikibazo cy'umunyamurenge cyatwigwaneho abana b'abasivile bidekara yuko ari umutwe wa gisirikare ejo bundi 2025 mu ntangiriro. Mayuru rero reka dusoreza hano kuri abo bagabo b'Abanyangora ibise bivuze iki mu karere kubera ko kugeza ubu ngubu urugero rwa East African Community ibihugu bitatu birifatanya na Kongo kugeza ubu hari ibicecetse ibyo byifatanya birifatanya bisa naho byempoza u Rwanda byo bisobanuye iki muri intambara kuvuga ko Special Force y'Abarundi Special Force ya Kongo Tanzania nibaza ko arizo ziri muri East Africa kugeza ubu ngubu byifatanyije na Kongo iharabika se cyangwa ivuga ko irwana n'u Rwanda hanyuma Kampala Nairobi na South Sudan ibyo bihugu bimwe biracecetse ntacyo bitangaza ibyo bivuze iki ku karere? Ni ukuvuga ngo reka wenda tureke ibya Kampala na Kenya bicecetse bishobora kuba twibwira ko bicecetse wenda bitanacecetse
ariko turavuga udaceceka ibigaragara. wenda si ukuvuga ngo bagombe bagire ibyo bakora muri Congo, ariko buriya ibiri kubera muri Congo baba babireba, kandi sibwo bwa mbere Perezida Museveni abivuze, Ariko baracecetse, na nta Ruto reaction yabo tubona mu yabivuze. buryo bw'intambara. Wenda reka tuvuge gutyo, ariko byibuza ntibinabangama, kuko umuturage w'umunyamurenge ucitse ku icumu muri Congo ashobora gucika ku icumu akinjira mu Rwanda, akinjira na Uganda, akinjira no muri Kenya, akajya kwibera aho ashaka batamusagariye. Ariko fata umuturage ucitse ku icumu w'umututsi muri Congo yinjire mu Burundi cyangwa anyure mu yandi ma province ya Congo cyangwa aje Tanzania, ni ikibazo. Ariko kugeza ubu ngubu ntiturumva umuturage wabangamiwe mu Rwanda, wabangamiwe muri Uganda no muri Kenya. Byonyine reka dufate urugero, fata abaturage b'abanyamurenge bava i Burundi bajya muri ibi bihugu bitandukanye, bace kuri iriya mipaka y'Abarundi, uzi ko babaca amafaranga kandi bafite ibyangombwa byemewe, bafite ibyo bita tenariyo n'ibya CPG, ariko bakabaca amafaranga utagira ngo ni make, ngo bafite ibyangombwa ngo bitemewe, kandi bigaragara ko ari ibyangombwa bya Congo. Icemewe se ni ikihe mushaka kiba kivuga, guhera ku $50 ukageza kuri $200. Ariko ibyo ntitwari twabyumva i Bugande, mu Rwanda no muri Congo, nyine muri movement y'abaturage nyine ba crossinga borders, sibyo? Noneho rero reka tuvuge ic'u Rwanda, waravuze ati kubera iki biriya bihugu bindi buri gihe bisa n'ibyiko mu Rwanda bitagitinga u Rwanda. U Rwanda ntekereza ko ico ruzira ni ibintu bigera muri 3. U Rwanda rurazira amateka y'Abatutsi, icyo ni kimwe. Cya kabiri, iyi ntambara Kisekedi na Ndayishimiye bayigize, mpora mbivuga, bayihinduriye inyito, bayigize uko itari, bayigiriye aho Tututsi, kandi kuriya kuyigiriye aho Tututsi nta kindi baba batagitinga n'u Rwanda, kuko bazi ko muri East Africa Abatutsi benshi, igihugu c'Abatutsi ni u Rwanda, kandi tuzi neza ko tutirengagije amateka, tuzi neza ko n'igice urasirazuba bwa Congo nabwo burimo ubwoko bw'Abatutsi, baba abo muri Noro na za Ituri, ndetse n'abo muri Side, Abanyamurenge, Abanyamasisi n'abandi bahariya muri za Ituri, niba ari Abahema niba ari abaki, abo ngabo ni Abatutsi. Kisekedi rero ibo ntibemera ko Abanyamurenge cyangwa se Abatutsi bo muri Congo ari Abakongomani, babitije u Rwanda. Rero bivuze ko kuba Makenga na Sematama bari kurwana muri Congo, bavuye mu Rwanda, n'abimukira, n'inkotanyi, n'abo u Rwanda rwohereje. Urumva ukuntu bagenda bashiraho iyo nyito. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kera inyito y'intambara barayihinduye, ni ukuvuga ngo nibatsinda Sematama bagatsinda Makenga, hazakurikiraho u Rwanda. Niyo mpamvu twari tubivuze mbere, turavuga ngo kuba Angola yinjiye muri iyi ntambara, birashoboka ko ishobora kuba intambara y'akarere. Eida Uganda ntiyarebera, u Rwanda ntirwarebera, na Kenya ntiyarebera, ariko cyane cyane u Rwanda, kubera ko u Rwanda ruzengurutswe n'ibihugu by'abanzi kurusha uko Uganda biyizengurutse, ari uburasirazuba bwa Congo n'uburengero bwabyo. Aho honyine harimo interahamwe zakoze jenoside mu Rwanda, harimo n'abo ngabo bacumbikiye interahamwe, harimo n'abo bacancuro b'Abanyangola n'Abanyatanzania, n'ubundi nabo bafite the same ideology y'ubutegetsi bw'Abarundi n'ubwa Kisekedi. Angola ntiyobewe yuko ino ntambara iri muri Congo atari iy'amoko, irabizi neza ko biri kiriya kuko yabaye n'umuhuza, irabizi. Ariko noneho kwibaza ngo kuri uyu mwanya Angola igiye mu ntambara gute, ni ukuvuga ko akantu k'inzigo kuko basekuranye hariya muri Congo, u Rwanda rukabasekura, baracakabitse. Buriya aho babonye akantu kose, akaryango akariko kose bahungabanya umutekano w'u Rwanda, wohungabanya. Ariko mu biganiro by'ubushize nkuko nagiye mbivuga, izo ni analyse, ntabwo ari amakuru tuvuga dufite, ni ukwanalize. Kandi analyse zacu ishobora kuba ari ukuri 100%, kuko nta wari uzi ko Angola yogeraho iva mu buhuza
yarangiza ikaza kugira gute kuza mu ntambara. Bwana Mayuru, igihugu nka Qatar, Amerika ndetse n'abandi bahuza bidekaraye muri izi manza za Kongo birafata Angola gute? Birareka kuyifata gute kandi yohereje abakomanda? Genda usoma ibinyamakuru nawe, yohereje abakomanda 100 n'indege 2 za Sukhoi na Su. Niko byanditse. Niko byanditse. Hanyuma se ubwo Amerika irabyitwara mite na Qatar? Njyewe Amerika nyifata nk'umugambanyi. Amerika ni umucuruzi. N'abanyakatari nabo ni abacuruzi. Ni umwana wa Amerika. Buriya njyewe rero singiye kuvuga ngo iyo nje kuba ndi Makenga cyangwa se Matama ngo nari kugira gute. Wenda nanjye ntacyo nari gukora, ariko muri mind yanjye nk'umusesenguzi, nk'umunyamakuru, bose ni abagambanyi kandi bari against AFC M23 kubera ko Kisekedi afite icyo abatamika. AFC M23 rwose birashoboka ko boyigurana na twirwana bakayigurana mu bihe gaciro n'abaturage barimo kurwanirira bagashira. Mayuru rero nk'uko bivugwa biravuga ko ingabo z'u Burundi zakubitiwe hariya hejuru, zakubiswe hariya mu misozi miremire. Sematama yagiye noneho niba ari ubufindo ubuze uko agira ngire ngo niba azagwa neza kandi intambariza yigisha abantu ibintu byinshi. Niba yafashe grenade nawe aragenda akora drone mu migano, kuko ndabizi ko twirwanaho ntaho yokura drone, cyo koze yobona anti drone, ariko bagiye bikorera drone yabo. Niba ari mu migano, niba ari mu nzici, niba ari mu ngubzo, naje simbizi, yamigenda neza no mu rusuku maze ikora ibara. Mu masezerano rero agaragara hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa, nuko bivugwa ko mu gihe umusirikare w'umurundi aguye muri kiriya gihugu yishyurwa amafaranga angana n'amasezerano bagiye basina. Ibyo byo bivuze iki ku gisirikare cy'u Burundi? Amasezerano yabo arahishe, ntituzi neza amafaranga bahabwa, ariko nzi ko umusirikare w'umurundi ku kwezi agenewe $5,000 iyo yapfuye rero sinza yagenerwa, ariko urumva barakuba. Hanyuma se iyo yapfuye agenerwa ndi? Iyo yapfuye iyo harari muzima, niyo yapfuye yose n'aya leta. Kuko si rimwe si kabiri twagiye twumva abaturage, ababyeyi ndetse n'abadamu b'abasirikare bavuga ati inzara iratwishe, nabo bagabo bacu bagiye muri Kongo nta mafaranga twakira. Hanyuma se niba babona benshi ashobora kuba ari $100 kuri leta y'u Burundi, inyungu yo kuba umusirikare wabo ari muri Kongo ari muzima no kuba yapfuye ni iki kinini kuri bo? Ibo byose ntacyo bibabwiye, ko hari kuko hose harimo inyungu. Niba kiriho barinjiza, niba yapfuye barayakuba. Bivugwa ko yunguka cyane mu gihe atakiriho. Birumvikana, ariko n'iby'akanya gato ntibiramba. Umusirikare niba amaze umwaka, ntabwo niba apfa bakabaha $20,000, ariko mu gihe akiriho buri kwezi bakabaha $5,000. hose bo barageninga. Intambara mu ntangiriro za 2024 abarundi bari bakifite system yo kuzana ingabo zabo bakajya gushyingurwa aho bavuka. Kugeza ubu biracyari byo? Nta, biragoye cyane kubera ko inzira. Reka wenda nguhe nk'urugero. Sintekereza ko no Burundi buza buha raporo imiryango yabo abantu babo bapfuye ku rugamba muri Kongo. Yego. Biragoye kuko nabo imibare bashobora kuba batayifite. Ndaguha urugero. Njyewe nagiye Buvira cagiye AFC M23 ifata Buvira. Nagiyeyo hashize bamaze niba atari cyumweru n'igice, n'ibyumweru 2 byari byuzuye, ariko ntekereza ko ari cyumweru n'igice nibwo nagiye. Njyewe naciye hariya za Ntunza za Bwegera hakiriho imirambo y'abarundi. AFC M23 irimo gukorana na Croix Rouge yo muri biriya bice bya Buvira na za Bwegera na Kamanyura, aribo birwa bashaka iyo mirambo ku misozi bakayihambira. Nonse wombwira izo statistique Burundi ntabyo bafite. Kandi biragoye cyane ko Burundi bwabo bufite software yo kuba bamenya abasirikari bafite babo. Sintekereza ushaka kuba bagikoresha bya bindi bya Kaedape kanaka ariko reba ibyo uvuze birashoboka ko nabonye raporo ya Minisiteri y'Uburezi muri statistique yakozwe umwaka ushize ngo nuko basanze bafite abanyeshuri abarimu 30 bahembwa batakira abarimu. Urujumbura abo ni bake bashobora kuba bari mu ntara ya Ruyigi, niba Ruyigi ari intara, ariko igihugu cyose
ntabwo ari minota. Ibyo se si ibisanzwe no muri Congo. System u Burundi bukoreramo ni kimwe n'iyo Congo ikoreramo. Congo ni ukuvuga ngo abasirikari bapfuye ku bwa Mobutu, ku bwa Mobutu ubu nyine ko barahembwa kandi ni bazimwe, bari muri Kahozi Biega rwose, bari muri service. generale wo muri Congo urinze za Kahozi Biega cyangwa uri Kisangani, urumva azagira gutya ngo ise wa Yakutumba niba yari mayimayi yarabayeho muri leta, ise wa Yakutumba niba Yakutumba premier bazama mu vivuruko bazi ko ari hariya muri service za Kahozi Biega. Bwana Mayuru, rero dusoza amakuru yo muri Congo, umupaka w'u Burundi ubuhuza n'Uvira, agace ndetse kari hagati mu masezerano ya Washington ndetse na Doha, warafunguwe cyane. ubu abaturage b'Abarundi ndetse n'abazayirwa abakongomani bo muri Mbese Uvira n'uriya bakavimvira n'urujya n'uruza, ndetse aho bagennye ko ari ugufungura saa 2 bakageza saa 11. Yego. Bimeze bite ibyo byo biravugwa gute ku ruhande rwa AFC M23? AFC M23 yakoze ibintu bibiri. AFC M23 amfete ni nk'umutego yateze Angola, kamere kuri Angola nibo abanyamasezerano na biriya birimo. Yateze Angola umutego, ivuga ko ushize Angola yarimo itegura ibiganiro by'uko igomba gutumira abayobozi ba AFC M23 n'abakongo bakaja muri Angola kongera kabunga uriya Lorenzo. AFC M23 ivuga ko itazongera kubyitabira kandi kugeza ubu itarimo gukonsidera Angola nk'umuhuza. Angola niko kurakara, dore ko yohereje special force. Ntabwo hashize icumweru iminsi 7 bagize gute babivuze, dore yohereje ingabo. Ni ukuvuga ngo AFC M23 ni agatego yari iteze Angola kugira ngo ariko uyu muntu w'umuhuza ni muntu ki kuri twebwe, none dore ko yashize iminsi 7 arigaragaje. Ubu icyo ni kimwe. Cya kabiri, hano dore hano kuri Goma haheruka uriya mudamu ushinzwe uhagarariye MONUSCO muri Congo cyangwa se Nations Unies muri Congo, nawe ntamaze iminsi 7 avuye i Goma. None dore ibitero byaraye bibaye i Goma, dore n'umupaka urafunguwe. M23 ugenda urebe muri Twitter zabo banditse uyu munsi, ari ba Bertrand Bisimwa, ari ba Lawrence Kanyuka n'abandi, bavuze ko bitangaje cyane kubona ibitero mu gihe basinyanye amasezerano ya CCRF cyangwa se guhagarika urugamba. Leta ya Congo aribwo ikomeje noneho kugaba ibitero, dore yarahitanye abayobozi bakomeye bo muri AFC M23 barimo Colonel Wiringoma mu Minembweho, abaturage bashize n'ibyo bitero. Ariko bakamagana imiryango mpuzamahanga ukuntu nta kintu na kimwe irimo kubivugaho ibyo bitero. Urumva, no kuvuga ngo aka gahenge ntaco kavuze, n'iyi CCRF ntaco ivuze, ahubwo igifite ico kivuze ku miryango mpuzamahanga n'abahuza nk'Angola na Nations Unies n'iyo Amerika n'izi za Qatar. Nikiri Burundi bwakoze bwo gufungura umupaka kandi ntibari babyemerera, wagombaga gukomeza ugafunga. N'iyi Uvira, reba umunsi AFC M23 induru bateje kugira ngo AFC M23 ivemo, Amerika yonyine ndihagurukira ihamagara ibihugu bimwe byo muri aka karere, irasara nk'umusazi bahaye Kiroline, AFC M23 ivamo. Kandi byari biteganyijwe ko nta mayimayi, nta muntu n'umwe ugomba kuja hariya muri Uvira, ahubwo ari MONUSCO cyangwa se izindi ngabo leta ya Amerika na UN bazahitamo kugira ngo zihaje. Abazarenda uwo munsi barageze, kandi ibyo bakoze ku mazu y'abanyamurenge n'abanyamurenge bari bahari warabibonye, abantu barapfuye buri munsi kugeza n'ubu ko barapfa. Nta n'itangazo na rimwe ryo muri MONUSCO cyangwa se ryo muri UN Security Council na rimwe, nta rya Washington White House, nta rya Qatar, nta rya Angola na rimwe. Bivuze ko n'abagambanyi. M23 rero natwigwaneho, cyokoze twigwaneho irakomeje yo n'ubundi kiradefanda abaturage hariya, kandi na M23 kiradefanda abaturage. Ariko M23 nihaguruke muri za mbaraga zayo tuzi, bakubite umuntu, barareka ivyo ngivyo, iramara abantu. Dore ejo narabivuze mu kiganiro, Amerika ni umugambanyi, n'aba bose abazungu n'abagambanyi. Mugabe yaravuze ati sinza nizera umuzungu kugeza no ku ntumbi y'umuzungu, taza buriya yapfuye atazayizera n'intumbi y'umuzungu iri muri morgue. Bishobora kuba ari nzima gusa. Ejo bundi ibitaro by'Abarundi byarahiye bita Tanganyika Hospital, umugabo yamatanga odi ati sha
ati umuntu rwose yari yapfuye bamwinjije muri morgue none tumusanze ku muhanda. Atega aya magara tuyabura tukiyakunze. Ati naho ikirema si igicumba niba ari abantu babana n'ubumuga. Sorry. Ati kimuga rwose cyari kiri hari ati none dore kirirukwanze gisize abantu bose muri za korodoro gitanze abandi bantu ku muhanda gihunga. Bivuze ko rero AFC M23 natwirwaneho bagomba gukaza wa murindi bari bafite wo gukubita adui amukubita. Na ibi ngibi nibita mu bintu by'abangaba by'abazungu. Ahaha. Kisekete. Wahisemo intambara y'ikirere. Kongo ifite diyama zingana kuriya. Ubushinwa buza atakira, Uburusiya bukaza atakira, Israel ikaza atakira. Reka n'ubundi duhite tuja muri Nord. N'ubundi niho twari tugiye. Birakekwa ko ubundi AFC M23 ifite systeme yo kudeviya drone. Ubundi drone zihaguruka, iyo zihaguruka bazibonye bazifite, bagahita bamenya ko drone ihagurutse ahantu runaka, ibo bakayideviya bakayijana mu cyerekezo bashaka. Tize hehe? Tize muri target yayo abayohereje, leta ya Kongo yayohereje bakayiburizamo. Niba ijigoma bakama bayohereza ikamije ikisangana. Nuko babikoraga. Ariko noneho baravuga ko iki gitero Colonel Wiringoma yaguyemo n'abandi basirikare ba M23 n'abandi bakomeretse, na Bertrand Bisimwa wabonye ko yabyemeje kuri Twitter yiwe ko yakomeretse. Hari n'abavuga ko General Makenga nawe yakomeretse, gusa abarimo bashidikanya ko we nashobora kuba na nijoro nabikoze mu kiganiro mbabwira ko General umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 ni muzima, ni mutaraga. Ariko ibinyamakuru byinshi bikomeje kuvuga ko yakomeretse cyangwa atakomeretse. Njyewe nkasaba ka Kivu Media nshobora kuba mfite amakuru y'ukuri yuko yakomeretse cyangwa se atakomeretse, ariko nubwo yaba yakomeretse byangora cyane kubivuga kuko byaba bimbabaje. Kurumva byangora kubivuga, even if ndi umunyamakuru byangora kubivuga cyane kuko bibabaje, ariko amakuru dufite nuko ari muzima. Ikindi cyo cyose yaba yabaye cyo gusharaturwa cyangwa cyo kugira gute, amatwi yiwe kuba yakumva imiripuko ku ruhande nibisanzwe bimaze n'imyaka irenga 35. Ariko icyo dushima Imana nuko ari muzima. Rero wawo biravugwa ko Kisekete yitabaje abanya-Israel. Kuri abanya-Israel ni abahanga. Abayahudi urabizi ko ari abahanga mu bintu by'ikoranabuhanga. Yitabaje abayahudi kugira ngo nabo AFC M23 kwa kuntu ya system ikoresha mu buryo bwo kudeviya drone kibazajya bayibona, izajya irinda igera kuri target yayo batagize gute, batigeze bayibona ngo bayideviye. Nibyo bya biriya bitero byabaye ejo, kandi amakuru nahawe ntabwo drone yabarashe, bambwiye ko ari iriya drone ya CH4 ija mu butumburuke bwo hejuru ikohereza amakomporo, ntabwo ari ziriya za kamikaze zo kuza kagahita gashwanyuka. Njyewe amakuru mfite nuko ari iriya ya CH4 ibiri hejuru cyane nk'indege mbese ishobora kuba yakoze ibyo yego, kandi ntizi isuma. Biragoye kuko biri mu birometero birenga hafi 3. Rero umuntu uri ku butaka kuba yabona ikintu kibirometero 3 akantu kangana kuri biragoye ko yayibona. Ni drone mbi cyane zigira moteri idasuma, nizo zakoze iryo bara Colonel Wiringoma yaguyemo. Rero byose bino bihugu byose, yaba ari White House, yaba ari Qatar, yaba ari iki, nta gihugu n'iyi miryango mpuzamahanga nta nimwe yigeze yamagana kiriya gitero Wiringoma yaguyemo. None naryari nibatse umuriro, nibakubita abajinga batse umuriro, ewewe Kisekete bagomba gufurubiza iriya ntebe yicayeho. Nabwiye abantu ngo Kisekete umunsi bazokubita Kisangani bakayifata na Karema azamagwara pressure y'amahwere. Yego bamuha ubutegetsi ntiyahwereye. Kabila yamusingirije ibirango bucya by'igihugu y'amahwere muri stade baje guhungiza, twategereje iminota 5. Ngayo nguko rero nuko bimeze mu burasirazuba bwa Kongo.
urakoze bwana Mayiro ku makuru meza ndetse no gukomeza abaturage mu ruhare rwawe. Dusoza abaturage bihangane, abaturage ba Minembwe mugende muhumurike, ingabo za Sematama zimeze neza ku rwego rwanyu, zimeze zagukubitiye yaduye uyu munsi, yaduye iravuga ati se none izi nkuba zivuye. AFC bakomere, AFC bakomere cyane, twese dukomere, abaturage mukomere. Wiringoma yababaje abantu cyane, kandi no mu matwi y'abantu bafite ubwoba bw'itangazo. Itangazo rya FM23 ko rirasohoka gutya abantu bakamajugunya ese risohotse noneho ari General Makenga twoja hehe? Yego, ariko mugende muhumurike, turababwiye kuri Kivu Media TV Makenga ni muzima, ni muzima, mugende muhumurike. Gusa ico dusaba natanga itegeko badukubitire ziriya mbwebwe bazijane iwabo. Yego. Biravuga ko rero Afande Sultan Makenga Emmanuel ndetse n'uwitwa Bahati mukuru wa Governor umujyi wa Goma bose ubu kugeza ubu ari bazima, ni bazima. Bora bokomereka, ibyo ngibyo ni by'abasirikare, ni by'akazi. Ibyo zose si inkuru muri mu gisirikare. Muri twigwana na FM23 ngo gukomereka umusirikare ngo yakomeretse, yaba ari kiyongozi yaba ari ishano nyine ni ukumubura. Kandi FM23 nidakora icyo bita kwa divasinga n'ibindi turimo gutinya nk'abaturage byadukuye umutima bizashoboka, kuko Kiseketi yaguze ikintu cyitwa ikintu cy'ikoranabuhanga wa mugabo. Yego, ikoranabuhanga rya nyuma, ni ukuvuga ngo drone Uburusiya bukoresha nibwo Kiseketi ubu nyine arimo gukora. Ikoranabuhanga bakoresha niryo nawe arimo gukoresha. Bwana Mayiro rero mu gicamunsi cy'uyu munsi Kiseketi yagaragaye yakiriwe na mugenzi we na Macron, yagiye kumuhemba, bagiye kwinezeza nyine urupfu rwa Wiringoma. Niba hari umusirikare buriya wari warabangamiye abantu benshi kandi warunanakunzwe ku ruhande rw'abantu bafana FM23 natwirwaneho, ni Wiringoma. Yari yanzwe n'uruhande agwanya kandi yarakunzwe n'abumva koze y'abatutsi barimo kurengana muri Kongo. Yego, ku rwego rwa nyuma yari umusirikare wa morale n'abasirikare bakunda cyane n'abantu bose, n'itangazamakuru abantu bose. Yego. Bwana Mayiro rero turagushimiye, abadukomeje kudukurikirana hirya no hino tubabwira ko tubakunda kandi natwe tubazirikana. Contribution yanyu kuri Kivu Media ndetse na G9 Mind TV turayizi kandi turayishima cyane. Gahunda ni yayindi, ni subscribe, comment ndetse na sharing kugira ngo amakuru agere kuri bose ku gihe. Bwana Mayiro, reka dukomereze i Kigali mu Rwanda. Business y'abakameramani ngo yajemo agatosi noneho, aho bivugwa ko bamwe muri bo bakoraga ku kazi baherutse gukora amakuru, ndetse bakaba bari bamaze no kugira izina ritari rito muri uwo mwuga. Hanyuma bagenzi be basa naho bakorana bari munsi ye umwuga bagenda batangaza amakuru ko kugeza ubu ashobora kuba yarabonye ngo ibyangombwa bimwambutsa kuba atagikorera mu Rwanda. Ibyo byo biravugwa kandi bisa naho biriho byica akazi k'uwo mugenzi wabo. Ndagira ngo rero uwo mugenzi we wabo tumweze. Turamweze Frank, abantu baramwanjamye kandi nahamagawe n'abantu benshi wa muntu. Warabogamye biriya bintu wavuze hariya muri Arizona, warabogamye pastor wa Methodiste waramubogamiye, ibintu wavuze ufite fact niki? Mfite fact kubera ko ni inkuru nahawe n'abakristo biwe kandi impande zombi. Kandi mu biganiro twagiye dutanga ko umuntu ushaka kunyomoza ku ruhande rwa pastor kugeza kuri we ubwe yaza akagira gute akanyomoza. Amfete reka nkubwire, abantu bakuru ntibaramenya gukoresha social media cyangwa se itangazamakuru. Urumva? Ubundi itangazamakuru iyo rivuze ikintu cyangwa se muri community hagiyemo inkuru itari ku rwego uyoboye, uza wandika iki itangazo rigira gute, itangazo ribivuguruza. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, uzuhamagara uzukorana ikiganiro n'itangazamakuru, gutyo muba murimo kunshanga murandistadi nuko wawe
rero ugasanga abantu ntibazi gukoresha itangazamakuru cyane ko iyo ufite urwego uyoboye abantu bagomba kuba cyane abagabo bakuru ntibazi gukoresha itangazamakuru ntibazi gukoresha social media ntibazi iki n'iki bakamategereza gusa itangazamakuru rikabavugaho bo baba barimo kuvuga amakuru atariyo bo baba batarimo kuvuga bariyo kandi ukibaza ese itorero tirigira umuvugizi waryo tirigira umunyamategeko umuvugizi se abashinzwe iki kiye kindi kitari ico kuvugira itorero mu gihe se byagenze gute si mu gihe itorero ryagize imanza no mu gihe barimo kubavuga ikintu kitari cyo oya ni mu gihe rikeneye urivugira urivugira mu gihe ryatatswe mu gihe neza cyangwa nabi cyane tibomenye uburyo bahamagara bakorana ikiganiro n'itangazamakuru ariko ukamusanga abakristo nibo bagushoyeho intambara none ukibaza uyu se karazana intambara iryo torero ryacitsemo ntiryacitsemo ryasadutse sino gucikamo ryasadutsemo kabiri none nyuma yaho ngaho ikindi ni kushaka kuki we wumva ko kurumva ko itorero ryacitsemo nta koze yatumye abantu bacikamo abantu bapfa gutandukana gusa ibihari umunyamakuru nayivuga abantu bamaturuka isi yose ngo yaye ngo watangiye ngo wagize gute bajye batureka dukora akazi kacu niba uri umusevire tuzaja kubwira kamanda ngo komandinga gutya niba utoje kuri kamera ngo ubwire icyo uvuga unavuganira uwo nguwo uhavuganira mu gikari ceceka nyine byihorera kugeza igihe wiri azaza kureba Kivu Media cyangwa G9 ababwira ati ibi sibyo ahubwo bimeze gutya nawe cyangwa nimuze mbahe amakuru y'ukuri cyangwa wabeshe ndakujyana mu nkiko abanyamategeko se yego rero tuja kuri ibingibi iyi saga y'abakameramani nabo imisaga y'abakameramani y'i Kigali nta nubwo turi bwirwe duhisha amazina ariko turavuga amazina ari ngombwa y'uruhande rumwe ari ngombwa twebwe ubundi niko duteye tuza tuja kuvuga amazina y'abantu twabonye ko biri ngombwa ntabwo tuza dutangira ngo twama dupwamagura ngo kana kugira ngo dushushe inkuru abantu bazamavuga ngo kuri ariya mafaranga ngo kuri iriya nkuru yo muri Arizona ngo batwishyuye ngo amafaranga menshi nshuti yanjye reka mbibabwire nta muntu wanyishyura njyewe ngo ntukane ndi umuntu mukuru nta muntu wampa amafaranga niyo wampa $5,000 by'idolari ntabwo wabimpa ngo njyewe njye gutuka umuntu ntabwo bikunda nzaryayo YouTube yampaye nita yampa ireke uzaryayo wakoreye nzuryayo nakoreye kameramani ubundi ino industry y'abakameramani ya multimedia itangira sirtu ku rubyiruko rw'abanyamurenge yatangijwe cyane nkuko nabivuga hano muri Kigali hariho abandi ariko Fidel bari babiri Fidel we ntabwo kumuvuga kuko ntari belonge muri iyi nkuru ariko turamuvuga nk'umurejande iyo ni umurejande ni legacy Fidel niwe wayitangiye we na ntuzana Iwacu Film Christian ari muri Amerika Chris ari muri Amerika barayizamura pe aba bana bandi abangaba uwo tugiye kuvuga bagambaniye cyangwa bavuze nabi ni Espoir Image yakoze n'ubukwe ejo bundi nigiwe tugiye kuvuga kurenganura cyangwa se kwezi ba Espoir baje ejo bundi 2023 nibwo wari watangiye kumva Espoir Image kuko muri za corona Espoir yari umwana ujya gutera uturaka ndabizi urugendo rwa Espoir rwo muri ntuza rwo muri ibingibi byiwe ndabizi yize za Buringa abyiga neza nibyo yize buriya araza akomeza akazi kiwe ndabizi yakoze stage muri Mopas ni ikigo cyagiraga intuza amakamera cyapatanaga ibintu by'ibiraka cyane n'ubu kiracahari ariko ubu nyine ntikigifite imbaraga cyane nuko utakigikurikira ariko kirazifite cyane uzi ko Mopas yahostingaga ariyo yakameye muri African Union yabaye cyagiye n'amagingo irabikora muri convention no birabikora uraje kabisa nimo yakoreye stage mu kigo cyiza muri izo nama zose Espoir yabaga zirimo izo ngizo za African Union niki yabaga ari kuri kamera cyangwa muri control room hariya muri live streaming umwana arabyihata kubera ko yari afite target n'abandi nabo baba barimo kumurwanya nabo ntituza aho bakomereje ariko nabico gihe baza bafighting gusa favor y'Imana n'izina ry'umuntu Imana
tizizamurira abantu bose icyarimwe. n'imigisha yacu ntabwo n'imigisha ntiresha. Espoir arinjira muri Kare araza neza agera ku rwego rwa Christian, agera ku rwego rwa Fidel rw'isi, ndetse no muri industry cyane y'aba diaspora b'abanyamurenge n'abanyarwanda aragenda umwana arayifata gutya. Iyo ndi favor y'Imana ntituzi aho yasengeye naho Imana yamuvivuriye, ariko n'abandi nabo nabo bagenzi biwe bari munsi ko barakora kandi bakora neza, bose ni n'inshuti zacu abenshi turanabazi, tibagirega ngo wenda ko turavuga tutazi amazina yabo, turabazi ariko si ngombwa kubivuga, ariko turarenganura kandi tunanenge ariko tutavuze mu mazina. Ejo bundi umujama akora ubukwe n'umukobwa muri Amerika, Espoir Image, n'umukobwa muri Amerika mwiza cyane, n'umutima mwiza cyane, turamusuhuje si ngombwa kumuvuga, turamusuhuje wenda ataza kwitanga, ariko abo muvuga oya turahisha madamu wa Espoir, twavuze Espoir uko arangije Espoir ejo bundi agikora ubukwe na mbere yaho ho gatoya, ariko umugore yaje mu myiteguro hamatangira gutrending inkuru muri Kigali. Ukiraho ni ukuvuga ngo mbere y'ubukwe na nyuma y'ubukwe no mu bukwe Espoir yari oblige yo kugira ko yo guhakana utuzi abamuhamagara kuba yabakorera utuzi kubera ko yari busy, kandi ntiyo kwemera ikiraka atari bukurikirana, kandi biri sensitive no kwishizina yego rero yagombaga kwiha igihe runaka tutazi, yenda yaranakihaye cyo kuba yakorera ubukwe bwe akabukora na nyuma y'ubukwe abuvuyemo yasoza kuruhuka agatangira akazi birinoma. Nyuma rero hazi iyo nkuru y'igihuha. Kamera yawe iracanye imeze neza. Hazi iyo nkuru y'igihuha ivuga ngo Espoir Image yabonye visa, abantu barimo kumuha ibiraka akakira amafaranga yabo, avance zabo, booking n'ibindi. Mumenye yuko n'abantu afitiye amafoto already yafotoye, urumva n'abantu bakiri iyo ngiyo b'aba diaspora n'abandi bari muri East Africa, kuko Espoir azaje za Cameroon, za Cote d'Ivoire rwose za Kampala na za Kenya, arajya mu kazi. Atabo ngabo bose abantu afitiye projet n'abateganya guha Espoir projet, mumenye ko muhombye. Umuntu afite visa arayicaranya azahita ajana n'umugore. Abantu kumva ku kintu kijanye n'ifaranga bahise babita mu gutwi, abamuhamagara kera batangira kumwishuza abagira gute, urumva kera abantu bishize inagiki ry'umuntu, kandi of course nawe yakiriye izo message kandi nawe noneho babandi ntibanahisha abantu babibabwiye. Kumbi hariho timu y'abakameramani benshi cyangwa bake bagambaniye Espoir cyangwa se bakoze iyo propaganda yo kugira ngo batukishe izina ryiwe, kugira ngo umuntu wese uzoza ushaka kumuyikiraka yumve yuko ni ukuvuga ngo niba acimye Espoir kubera ko afite visa aha yagenda, abari bukurikireho nabo ngaho nyine bari bukurikireho. Bwana Mayuru, iyo nkuru rero tuyigorora mu by'ukuri bari abana bakoze propaganda y'ikinyoma itariyo, kuko niba Espoir afite visa aba atari inyangamugayo, kuko ibyo bavuga byaba ari ukuri. Ese nama afite visa ukakira amafaranga y'abandi ya booking y'ubukwe buzabera muri Excella ahaja muri Iowa, urumva ko byaba ari ukuri. Ariko turashaka ko iki kintu tugishyiraho umurongo, turagikansoringa, twama tusiba tugisiga ibara ry'umweru. Ni ukuvuga ngo abo bantu babibwiraga nabo ni abafamiliye bose, ni inshuti zabo babona bakoze iyo propaganda, ni inshuti yenda za Espoir. Ko mfitiye projet itararangira, ko mfitiye amafoto, ko amafoto ukaba utaranzanira album yenda nayo ma highlights narakwishyuye nkaba numva amakuru kuri ugenda kandi yenda ntazi itariki y'itike y'indege yawe, uko nyine uhisemo kumpemukira, uhisemo kunyambura. Urumva umuntu ukubwira iki umuntu rero kugusiga ikintu nk'icyo mu by'ukuri gishobora kukwafekta bitinze cyangwa se vuba, ariko by'igihe kirekire. Ariko reka tubanze dutange fact gutya, buriya urabyibuka ubushize twari kumwe nawe mu modoka
twari dufite abandi bantu turi kumwe mu modoka. Umuntu umwe aravuga atera igipindi tu, amakuru mfite nuko yewe si n'umugabo si n'umuhungu, ni umudamu arivugira ati amakuru mfite ariko Espoir nuko afite visa ahaje kuja hanze. Ni nawe waramusubije ati se kubera iki musigaye mutanga visa? Bene wacu basigaye batanga visa z'ibinyoma, abanyarwanda cyangwa se abanyamurenge, kubera iki mutanga visa z'ibinyoma kuri ba nyirazo? Ndetse ndenzaho ndamubwira ati se yamaze kugusezera? Yarasezeye, ariko urumva uwo nguwo yari victime, ni n'umwana mwiza nawe yabikuruye gutyo uko abyumva, kimwe nuko nanjye novyumva ati nyamara inshuti yanje Espoir cyangwa undi mukameramani Fideli ni urugero, cyangwa madamu wa Chris wacu afite visa karaje hanze kandi turazibifuriza, afite visa karaje hanze. Wabibwiwe nande? Na nyiri bwite yagusezeye muri inshuti ku buryo se agusezera bwo aramutse yayibonye. Ugasanga urumva uwo mudamu ni inkuru nawe yumvise ziri hanze, ariko njyewe twari tutarakamenya iki inkuru iri hanze y'abakameramani, kumbi nawe ntiyabashije kubizingura. Ni ya nkuru y'abakameramani irimo gusirikira igenda itranslatingwa mu kundi. Nyuma y'iminsi 2 nibwo twagize gute, twakandagiye inkuru ya Espoir twayihawe ko iyi ari propaganda yagize gute yakozwe. Reka rero dutangire nanasomye na ntuza na platform imwe Espoir Instagram iriho yarabivuguruje. Yes, n'ubiriho. Nanjye ubwanjye before yuko nkora iki kiganiro nabanje ndabimuvugisha ibi bintu koko nibyo twavuganye. Ibi bintu koko nibyo, kuko abanyamakuru ntabwo twajya muri studio ngo twama dupfa guhimba gusa, ngo nje no kuvuga n'inkuru gusa ya Espoir. Mfite nimero yiwe, wenda ntanayifite noyisaba noyikwaka cyangwa nkayakundi kugira ngo mubaze inkuru. Tujya dutara inkuru, tugacollecting inkuru, tugafata done tukazihuza, tugakora ibyo bita za questionnaire, tugakora ibyo bicya n'ibiki, tugahuza inkuru tukabona kuzisohora muki, tukazeditinga tukabona gusohora inkuru yacu ku kinyamakuru. Ntabwo tuzadupfa gupapira. Abantu bari aho ngaho bazapfa gusakurira abantu ngo dore ngo barasaze ntibayikuye he, ngo nugupfa kuvuga. Ntabwo dupfa gupfamagura. Reka tutange marike hano. Buriya nta mwuga utagira umwanzi. Nta mwuga utagira umwanzi cyane, kandi aho umwanzi agaragariye niho yirukanirwa se cyangwa afatirwa, niho acahirwa. Dutange remarike ku muntu wese utanga amakuru ataraye, yego, ku muntu utanga messages zose zitarize. Kuvuga ngo Espoir afite visa atayifite, ufite undi mugambi. Yego. Icya kabiri, mu mwuga we tube honete. Hano mu bana bari bamaze kuba popular bafite izina, yaramaze kubaka company yiwe ni Espoir. Yego. Kandi Espoir akaba ari active cyane mu bintu ashimwa, ndetse hari bamwe bashima ngo ntibaragufotora ntibagwa amafoto ibiki, amarubumu mabi, as long as washimanye na Espoir, time is time. Yego. So rero uyu muntu wakoze iyi nkuru baramutubwiye, ndetse banatubwira na company. Yego. Ariko tidushaka mu rwego rw'umutekano, icyo nzi cyo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo habwirwa benshi akumva bene. Turamucyasha agenda areke nasoza kureka. Espoir kugeza uyu munsi nta visa afite, tayo kugeza uyu munsi. Espoir nta tariki afite yo kujya muri Amerika. Turamwejeje rwose, tumwambitse ikanzu yera. Icya kabiri, abakiriya ba Espoir afite projet muhumurike. Abari barimo batekereza guha Espoir projet zabo, welcome. N'uwarose nabi amufitiye projet n'inzozi zidafite icyo zivuze. Espoir imigire umwana araha, nta n'undi muntu uraha ngaka Espoir. Yewe ndetse nta nubwo hari ngo byo kuvuga ngo by'amezi by'imyaka y'imyaka kabisa. Mu by'ukuri tugira ngo umwuga wose afite urubyiruko rw'ubu tugomba gusobanuka ikintu cyitwa ishari.
ya masharamwe y'imico iri primitive yabasogokuruza n'abandi bagende bayireke. Tugeze mu kinyejana cyo kwirwanaho. Urafatisha n'udafatisha urategereza. Ca muri iyi nzira niba ifunze bidakunze kandira muri iyi nzira. Naho ibintu byo kuja kugambana kugira ngo ugire ico ugeraho. Nshuti yanje, iyo nzira wakoresheje hari undi uzayikoresha kugira ngo nawe wagire gute agukureho kandi ntibizagushimisha. Kandi ushobora kubigira gute ukinaganika ku muntu wifitiye favor y'Imana, bikanga n'ubundi espoir akaguma kuri iyo on top, ukazima neza ukabakabwera ugatangira gutora amashasho mu muhanda kandi warataye niki n'iryo baba ry'ubugambanyi. Ubugambanyi ntabwo buhira umuntu. Bwana Mayuru rero tubwira abakiriya ba Espoir ni mwamamaze muve muri ivyo ngivyo vy'ubusutu. Ni mwamamaze company zabo. Nimero yiwe rero ku bantu bafite projet, bafite amakwe, bafite proposal, bafite bride shower. Yikubite hano kuri kamera mu kiganiro. Nimero yiwe ni 078 52 080 18. Iyo niyo nimero ya Espoir iri kuri WhatsApp, ndetse ushobora no kumuhamagaraho mu gihe washimye product izi. Ongera isubiremo. Ni 078 gatanu 20 80 18. Ni Espoir iri kuri WhatsApp, iri kuri platform ze zose. N'abandi bashaka kwa tuzajya tubamamariza tutanabishuje, muzoza muzana nimero zanyu tuzitange ko turebwa n'abadiya. Espoir rero image arahari tafite naho yenda kuja ye, uretse no kuba hari na madamu wiwe arahari cyane. Kandi buriya bafatanya akazi, buriya ngo bafatanya, none se si company y'umuryango ngo editing. Ni company y'umuryango niko numvise. Erega umudamu umurasha bari umurasha ngo editing rwose. Buriya muka Espoir si n'umuntu wenda ufite bya bindi byo kuvuga ngo araza hano ngo amara icyumweru kimwe ibyumweru bitatu ngo atahe, nawe arahari. Rero dutanze remarque hanyuma ku bakiriya ndetse n'abandi babwiwe ayo makuru, nabo babereye Espoir ambassadors, bamuvuganire ko hari abaramuha connection y'abakiriya. Ibindi byose byavuzwe ngo afite visa, ngo afite itariki yo kugenda, ukareka kumuha akazi kubera ko wumvisha aya makuru y'incamugongo, cyangwa uraho udasinzire ngo projet yawe ngo arayifite. Turamwejeje hano kuri Kivu Media, tuzoza tweza abantu cyane. Iyi ni gahunda yo kweza Frank ati twamwejeje ejo bundi kibari bamumereye nabi by'ikinyoma. Mayuru rero nk'uko bisanzwe dushimira abakunzi bacu batwandikira ibitekerezo byiza. Yego. Ndetse dufite gahunda yo kuvuga ngo comment zihoraho. Hari abantu ujya usoma comment ukageraho ukamenyera email y'umuntu ikwandikira. Ubu no kwama mbavuga nkagera muri 20. Muri 20. Abo bantu rero tubashimira. Dusuhuza cyane Mariza Inyamata ndetse na Zawadi. Abagabo bari i Bugande bita ba Ebeneza. Hariho umugabo w'irebero bita Prophet. Ndetse n'undi uri Kampala bita Azafu Media afite ikinyamakuru cyitwa Azafu Media. Ni Azafu harya Media. Niko cyitwa. Ni channel yiwe kabisa, mugende mukande subscribe, kandi ahagarariye n'umurimo itorero Adelphoi ndetse na Gisubizo hariya. Tugana rero ku musozo, nshuti bavandimwe ba Kivu Media TV ndetse na G9 Mind TV. Nkuko bisanzwe Bwana Mayuru, nge mbamuva kuri Mike ni Sendege y'abahizi. Iryo zina ni sawa. Ese Sendege rizariva kuki? Ni sokuruza wawe cyangwa nijya? No ndaheze. Ngo ninde? Tiwo kwita se ni kuko kwita ijyaso cyangwa ijyaso kuri wawe? Ni Sendege y'abahizi. Kwita ni ijyaso ukwe nta kibazo. Ko bigusekeje Bwana. Oya ntabwo rinsekeje, ndishimye. Gahunda rero ni yindi bakunzi bacu, ni uko uploadinga tubahereza amakuru agezweho umunsi ku munsi. Nta yindi rero gahunda nk'uko bisanzwe. Nge mwumvaga ni Sendege y'abahizi, naho kuri Mike uri kumwe na Saba Mayuru bisanzwe. Mayuru rero turasoje. Turasoje. Gahunda yacu nakagaruka.
nakagaruka ariko dushimira abantu bo muri Amerika cyane, Canada, Australia ndetse n'Uburayi ni abantu baza badushimisha cyane, ariko by'umwihariko abantu bo mu Rwanda ni Bugande na Kenya nabo bari hejuru mu kutureba. Abantu ntarabona bagabanutse n'ab'i Burundi no mu burasirazuba bwa Burundi rero tuba defanda ni ikibazo cya communication, network zabo ziri hasi Burundi rwose. Abantu umuriro ukigenda ukamara icyumweru bari mu 1990 90 kabisa. Yego 90. Mahirwe rero nk'uko byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, James na Daniela ndetse ku bufatanye na Kadogo yo muri Amerika twibagiwe izina ryayo, bakoranye indirimbo nziza, bakoze indirimbo nziza cyane. James ni umuririmbyi mwiza ndamukunda. Indirimbo yatibutse gutya mu gitero, indirimbo y'igitabo, igitero cya nyuma cyose duhereye hano muri za True Promises, igitero cya nyuma kamwe karangiza yuzuga nake. Rero bagende kuri channel yabo bakandire subscribe. Ni James na Daniela Nihwiri bakoze collabo na channel y'iri ya team, baze kuyisacinga, bayisacinga biroroshye kuyibona, babakandire. Ndetse amandi makuru dufite nuko nubwo dusoje kandi twasezeye ariko ntibyoshoboka taco byishe ni diveri, nubwo diveri ziza mbere yo gusezera. Adrien Misigaro nawe ari mu Rwanda, ari hano kandi afite projet iremereye. Twizere ko uzamutuzanira, twizere ko Kivu Media na G9 bazamutuzanira. Tugomba kumuhostinga vuba, tuzakorana ikiganiro nawe. Mayiru rero ejo saa 4 za mu gitondo nk'uko biteganyijwe twabihawe n'umuhanzi Kega David, hateganyijwe indirimbo yakoranye na Joshua yo mu Rwanda. Yego. Hateganyijwe ko ejo indirimbo yabo saa 4 za mu gitondo iri yagiye hanze. Umuzingura buri hanze. Indirimbo yise rero Shinjwa Kugukunda. Simwe subwo ngubwo El Shaddai ntayo yagiraga. Irayiperforminga niyo basubiyemo. Irayiperforminga rero niyo ifite injyana ya Kinyarwanda. Cyane ko Joshua ariyo nabonye na cover yayo bambaye ibintu by'umuco. Yego. Good. Mayiru rero nk'uko bisanzwe dushimira inshuti n'abavandimwe abakunzi bacu impande zose z'isi badukurikirana amanywa nijoro ndetse badahwema kuduha support zabo. Turabakunda nk'uko bisanzwe kandi nabo baradukunda. Nge mwumvaga ni Sendege y'abahizi, naho kuri screen ni Saba Mayiru, naho kuri cameraman ndi kumwe na Gasinzira. Tubashimira rero inshuti bavandimwe, turabakunda. Bwana Mayiru urabeho. Bye.